بچوک و زارۆکên Rojavayê Kurdistanê aştiyê dixwazin û li sibe rojeke ewle û aram digerin. Li bajarê Tirabespiyê grûpek ku piraniya wan zarok bûn, bi dilê xwe yê pak û spî bi zimanê dayîkê û amûrên mûzîkê xwestin dengê xwe bi ser dengê şer û topan bixin, da ku rê li ber aştiyê vebe. ناوم سیماوە ئەژیوەکە زارۆکەکە کورد ئەس هەموو ئاشتیێش بۆ گەلێ کوردوش بۆ هەموو دنیای دخوازم ئەم ناخوازن ئەم دشەر و پەفچوونان دە ژیانە خۆ بەردەوام بکەن ئەم دخوازن ژیانێکە خۆش وەکە هەموو زارۆکێن گول دەردۆرا دنیای ژیان دکن ئەمژی دخوازن وسا ژیان بکەن ئەم ناخوازن مەترسیەکێ دەبێ بژین ئەم دخوازن تمی ئاشتیت نابەرامەدە هەبێ ئەف حفلەمەش بۆی سەلامی چێکریا و ئەم دخوازن وەکە زارۆکێ دنیای هەمکێ خۆش بن و ئەم خۆشیە ببینن و ئەم دخوازن وەگەرنە دبستانە وەکە ku daxwaz û hêviyên zaroka berovajî rastiya ku heyî derdikevin. Bêhtirî ji 8 salan e ku şer li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê berdewam e û bi hezaran kes jiyana xwe ji dest daye û heta niha aştî û aramî peyda nebûye. Weke ku ev goristan dibêjin, teke aştî û aramiya heta hetayî li vir peyda dibe. Lê di dema şer û cengan de hêvî zû vedimirin û kes nîne guhdariya dengê kesî bike. Wiha jî dengê zaroka li ber bayê çû, şehîdekî nû ber bi şehîdekî din ve çû. Tahir ji pêkhateya Ereba û di şerê serê kaniyê de canê xwe sparta Xwedê û axasar. Ew bavê zarokekê ye ku hîn nehatiye dunyayê. تجوز ما صار له سنة زوجته مثقلة وراح على رأس العين يعني ما راح قتال زاد راح مظاهرة والمظاهرة هذا المجرم السفاح ضربهم صواريخ وحرق كل هالشباب وبلش الله يخلصنا منه لأنه كل شيء يستجب ظهر أمريكا ما راح تقف معه آخر شيء تغدر فيه. حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم والله ينتقم منه الله يعدمه حياته إن شاء الله. Agrbesta rawestandina şer di roja duwem de ye. Lê şer hîn berdewama û bajarê serê kaniyê di dorpêçeke dijwar de ye. Nexweş û birîndar jî li wir asê mane û mîna dojehekê hemû rê li ber wan hatine girtin. Rengîn şer ro Rûda û Tirabespî.